Umuna ti amin kablaawan kamanpay iti naragsak ken nabindisyon nga aldaw. Kastameten kadagiti padak adumdumngeg. Kidawak nga ilingid na kumalatan itinagan a Victor. Tubuak ti Nueva Vizcaya. Manipod iti naaddaanak iti pamilya, awan sa bali nga arapaap ko no di ti maikak ida iti nasayaat a panagbiag. Inmadayuak nga rod tapno mapan agtrabaho. Naggaget, nagananos ken nagsakripisyoak tapno makaurnungak ket makarugi kami iti basit a negosyo nga iso ti pangrugyan mi iti asawak, iti kasta ket jakton umadayo kadakwada. Rugyak nga roden ti agsalaysay. Nailabak amin ang akortina, Joyce. Agraman dagiti bedsheets, punda ken ulasyo. Agyaman ak unay, nanang. Pasensya kayon no da kayon tinaglaba kadagita. Ay na, awan anyaman na. Basta para iti manugang ko anakaget, nasingpet, ken responsable nga ina ken asawa, di kakaisuna nga anak ko. Ay na, nasubraan yung sakit di tinang idayaw kanya kananang. Sigurado nga adumanin ti pasalubong yu kini Victor. Ay na, adaman kan awan ti pasalubong na. Okay lang kanya balasan ko. Tinapatag, ket makaawit ang nasalunat. Sigurado akailiw unayin ti apukok ti amana. Launay ananang, isungarad nga aramidak mat amin akabang ila tapno makatulong kini Victor. Nasken laang nga agsalo kagak. Itikas na, mapadakkel ko mattoy bakery kan karinderya. Numabalin, jak ko man palubusan nga agbarko. Kaasi mat ti asawa nga agtrab-trabaho iti adayo. Ay na, talaga akasta ti pamilyado anak ko. Masapol nga agsalukag ken agsakripisyo para iti masakbayan ti pamilyana. Insan Joyce, tirumbangken ka, naka-beauty rest ka niya. Kasano ako mangay ang maka-beauty rest, ket nakaad-adaw matirumbang asikaswa. Masapol apalpasat amin dagitoy. Itikas na, maurnos to inton sumangpat ni Victor. Ay na, nagkagat ka talaga insan. Aywan, kaano ayat ti eksakto nga isasangpat ni Bayaw. Tailutuak tuman iti agkakaimas a putahe. Nalabit nga adda dito yan inton may kadwang aldaw, insan. Okay, insan. Agluto akto iti special at chicken barbecue. Kantay paborito ng adobo apata. Magustuhan ng tulakit di day na, insan. Siyempre amumat anaimas ti lutok insan. Katuan alain kaya ako dito'y karendarya, na saan ka nalaing agluto. Hustot ako na minsan. Ala, panawan kan ditoy. Tapno malpas mo dagiti aramidang. Ngam siguraduam a maka-beauty rest ka, sakbay asumangpet ni Bayaw. Iti kasta, mapasarunwan matten ni Kayla. Sika talaga, insan. Budnumat, saan ka di insan? Rumbang nalaang nga ikan yung matten iti ading ni Kayla. Anya? Ay, makabannog man. Kunagmat ngamin kan ka nga already ka nagisagana, bakit? Ay na, apay ajak agsagana. Ket amumat nga ado ti umay no kasto asumangpet ka. Mabalinsa mo nga kandidato akas kapitan, bakit? Lakay. Manipod ita, rogyan tayon kag tipid. Nasken nga agurnong tayo. Jakmat kayat nga agnanayon ka nga agtrabaho iti barko. Mabutbutengak no kasya adi ka makontak iti mabayang. Ay, katagpata tala nga, bakit? Angam sa nabali. Maudin da ito nga ipapan ko iti barko, iti umay ambulan. Ay nalakay, kasangsangpet mo pa'y laeng, ngam ti pa nagsublim man ti bagbagam. Mabalin ka di, saan pa'y laeng aday ta ti pagsaritaan ta?
Ay na, agyaman unay kadagitoy anak ko. Awan na yaman na nanang. Talaga para kada kayo da kita. Agyaman akmot kada kayo nanang. Gapu iti pa ng tultulong yo ko ni Joyce. Kasta matin kinikay lang nga po ko yo. Ay na anak ko, obligasyon ko day takas lola. Ah, Kan maysa, naragsakak ang mga asikaso iti kakaisuna nga apo ko. ay, uwan ka nanang. Ada gatangan mi ada gayon ton bigat. Pangipatakderan mi ko maiti oray basit ka hardware. Tapno manayunan ti pagbirukan tayo. Plano kami ng tag-forgo din ton umayatawan. Jak to nagsubli ti barko, iti sumaron na panagawit ko. Ay na, nasaya at ba't no kasta anak ko. Oray jak napadas din nagtrabaho iti balasiw taaw, amok anarika. Ay, nakunayon nanang. Kas ita, adda kalaeng ditoy, inton madamdama, adda kan tumanan iti barko. Nasaysaya at matlaeng agpaiso, no ag negosyo kayo. Iti kasta, agdeden na kayo asang kapamilya. Agan-anad ka kumaakanayon, lakay. Uwan ka di ba kahit? Awan ti rumba nga pagdanagam ko nakmet. Victor, Da kayo iti anak ta ti rumba nga ganad. Nagruna, katawan kadwayo lalaki di ti balay. Kinabilak gamit ti dubal ti main door, kanti kusina. Di ulip-lipatan nga ilak. Nangruna iti rabi. Narigatan. Ang mga no masalisyan da kayo da kitag tatakaw, ha? wen lakay. Kan di mo baybayan ti anak tawan. Wen lakay. Awan ti rumba nga pagdanagam iti anak na. Ikarik, di ako nagsubli pa iti sumaron nga panagawit ko. Agdeden na tayon. Kumusta kayo dita, bakit? Victor, adi bagakan ka. Anya dita? Masiko ka. Masikog ka kunam? Wen. Mano abulan? Talo abulanan. Kamo dyanan na. Adamot langan adi ni Kayla. Apag guston to intun bumaba kay ti barko. Adanton pabunyagan talakay. Wan bakit? Agan anat kayo dita. Agpatulong ka kanina ng kadagiti trabaho dita balay. Di ka nagbambanog. Ni Riza, isupay lang tibaon mo ang mga sikaso kadagiti negosyo tayo. Wala kay. Awan rumba nga pagdanagam. Saan mat aday ti umuna pa nagsikog ko. Basta tikayat ko, agbalin ka na salon at. Itikas ta, nasalon at tumot ti ipas ngay mo. Bakit? Ay, makabando ka talaga, Pards. Imbag ba dyan mamok? Kasla ka ano lang, hindi nagsubli. Ita agawid manan. Among Pards, magagaran ako ng agawid. Talaga ka di ka nagsubli, Pards? Saan ang pare, Alex? Ay, sana all. Ano pa yung minti utang may ni misis ko. Isa kasapulak tagtrabaho. Sana bali pare. Makabayad kayong tumadlain. Iso nga ano sampay la tagtrabaho. Sa bagay, Pards. Into na may alawos ang tipan nagawid mo. Sana ya? Uwan, pare. Into nagawid na. Ang kita tantumat. Uwan. Ha? Ay, kit uwan na, pare. Dahil talaga ayam. Ang siya tantuman. Uwan, pare. Uwan kaya. Naganak ka din ni misis mo? Uwan ka ron. 2 bulan ang di anak ko. Pabunyagan minton. Apaman na makaawid ak. Apay nga doon titaw dito balay. Apay nga ta. Ninanang tayo siya. Dapat pulis dito isang di balay. Sir, anya ka dito mapaspasamak. Pasensya kayo, sir. Ang bawal kayo dito. Sir, balay ko na ito. Na kayo kayo di asawa ni Joyce Villanueva. Well, sir. Pasensya kayo kuman, sir. Apay ka di, sir.
Nanang, anya tinapasamak. Victor, Anya tinapasamak kunak. ti asawa ni Joyce. Apay, anya tinapasamak ko na nanang. Anya tinapasamak. Sir, pinatay na ti asawa yo. Anya ti kayo to sa bunsan. Iti inisyal nga investigasyon ni. Panagtakaw tibo-tibo na. Sigun iti inayo. Ano na iti mapukpukaw ang kagawahan iti unang tibalay. Sana. Panagkunak. Ket am mo. Wano na iropaan ti asawa yung tagtatakaw. Isungay na ramin na ti kastoy. Sana. Sana. Temo, ang dinan natayo itinal daw na makaawi na. Ingkari ka dyan ako nagsubli ti barko. Ngam apay ang astoy tinasang putak. Apay nga ka dita. Apay anak alungon kamuten asin ang putak. Kasanupaitan na kiti arap-apa. Kasanupaitan, Joyce. Nanang, apay ang astoy tinapasamak. Apay at ti may asawag tinakapasamakan ti kastoy, nanang. Tsaka mo, anak ko. Tsaka mo. Nasingpit nga asawa kanina ni Joyce. Ang apay ang astoy tinapasamakan ko, anak. Awanan ti maaramitan tayo, anak ko. Naskan nga awatin tayo, nga awanan ni Joyce. Nanang, Sapay kumata matilimot lang anak ko tinangaramit iti kastoy kini Joyce. Pagyamanan tayo lahat. Kaputasaan na gainraman dagiti apo ko. nagsakit. Nagsakit, nanang. Diyan makayon nga awanan ti asawa. Nanang, Nabartag ka manan, anak ko. kasapulak di arag. Tadyang makaturog. Talon na bulan tinapalabas. Ah. Manipod na itapon ni Joyce, anak ko. Ah, Masapol ngagbalin ka na ka. ah, Laglagi pa nga dapay dagiti anak mo. At dagiti negosyo yo. As inungay ti mga sikaso ka dagiti ay. Lukas tamlat ta na kanayon. ah. Sayang mo't dagiti nagrigregatan day ti Joyce. Pundaryo nga agasawa dagiti ay anak ko. May bagayo ti kasta nanang. Tasana da kayo ti aday ti sitwasyon ko. Victor, anak ko. Denggan ako ha. Daytoy kat sana para kanyak. No di kat para kan kadagiti anak mo. Ano dagiti arapa aming agasawa. Ipabunyag ni kumapay ti anak ko. Nadalunat meten nakasjay tinapasamak iti asawa. Ita, ibagayo no kasano nga aklunen kalipatan kami na kita. Kasano nga nanang? Una yan ti
Nabarbartag man ang kaiwara dagitibot iti arak dito'y salas. Ay, Victor anak ko. Ay na Victor, kita uman, nakawarwara dito'y salas. Naangot ti arak kan sigarilyo anak ko. Pasensya kayo, nana. Anya ti plano manak ko. Agnanayon ka dilat na nakasta ka. Victor, uray pa'y inumam amin nga arak. Awanan mabalin tayo, anak ko. Saan tayon ama isupli pa'y tibiyag ni Joyce? Ngamsi ka, si bibiyag ka pa'y laang. Kat kadwam dagiti tuang anak yo. At dapay rason tapno agbiyag ka, Victor. Nanang. Numakit kita na kaita ni Joyce. Saan amaragsakan iti kastangar aramidem ita iti biyag mo. Masapul nga ituloy mo ti panagbiag mo anak ko. Ag-move on ka. Dagiti arapa apyokin ni Joyce. Mabalin mo matlata atong padan dagijay kadagiti apo ko. Kan maysa, laglagi pem amaysa kang ama. Kasapulan da ka dagiti anak mo. Agsubli ka manan iti barko kunang Victor. Wala nang. Ibatik pa'y lakad na kayo dagiti uping. Awan parikot iti dayta anak ko. At damat ni Lani. Tinao di akabsat ni Joyce. Isupay laang tikadwak amang iwan kadakwada. Nulakit di tadisidido ka manan nga agsubli di barko. Wala nang. Amangan nalalaklaka ka makalipat. No adak iti adayo. Kaya makumikumak iti trabaho. Ay, sikat ti makaam mo, Victor. Basta siya, kas iti sigod. At daaklat na dito'y tapno sumuportakan ka, anak ko. Agyaman ang iti panangawawat yo. Kaya iti pa magbagayo. Aramidat ti amin nakabalak. Tapno makalipatak. Katong palak dagiti arapaap mi iti day di Joyce. Babaan ka dagiti anak mi. Aramidak dagito yung inspirasyon. Amang sarangat ka dagiti panubok iti biyag. Para iti napintas ang masakbayan. Umuna ti amin kablaawan kamanpay iti naragsak ken nabindisyon nga aldaw. Kastameten kadagiti padak a dumdumngeg. Pagyamanak unay numapilim met nga idrama toy padas ko. Ay ayatek unay ni Jessie. 2 tawen kami met anagden na. Normal iti agasawa wenno live-in partner nga adda saan a pagkinnaawatan. At dagiti gundaway ti panagapa, at damat gundaway ti kinalailo. Numaminsan, at damat dagiti banag apagbidutan ti tunggal maysa. Ketapno nalawag ti amin, rugyak nga roden ti agsalaysay. Kasangsangpot mo pa ilaang, Rico. Ngumrumor ka manan. Wen, di ka natagari bakit? At na napatag ka pa panak. Napatag? Wen, napatag. Aduman la sa lutsod mo nakunak. Basta napatag. Napatag ko nam. Inton ko anday taman lagaya man mapan makiin-inom kadagiti padam nga ti papanam. Gati sumat. Napatag day dya ba nagpara kanyak. Napatag kanyak ti babarkadak. Mawata? Anya? Napatpatag da pa'y kidi nga amang ngam itisi ka. Anya? Uminom talat tabak na. Ado pa'y, dahito'y nalukatan nga arak. Ay, wala. Uminom.
Sa nabali, tawan trabaho tayo itong bigat. Ayun kaya. Apay ngay, adi mo insurot ni Sister Jessie. Ha? Sana yan, bakla. Anyaga po ngay, surot ko ngay. Katatamat ni Lani. Ni Lani ti umainton madamdama. Kalpasan ti trabaho na. Ha? Lani ko na? Wen, di babaya na maamutay di na minsan ni Beach. Anya? Kasano ko mga dakontak mo iti dahi di babae ngay. Kat na amu talaang mat iti Beach. Ay kat diskarding malupit Amu maten. Nataer dahi ti kasangsangom. Babae ti umasideg. Kat naintad na kanyak ti cellphone number na. Sa kabaya pimanaw. Ay na, bilibakan ka, manong. Champion, iti babae. Adala nga rodo ni Jessie, adapay ni Lani. Angam, ay, matinsa, tikas na kararamitem. Ay, palagip lang da ito, kuya, Di mo ko masinsintirin. Kinapudno na bakla, kasla na umakon ka ni Jessie. Anya? Itilas unti tuwatawa na panagden nami. Makaumati ugali na. Ngiwat ang ngiwat. Sakit nag-OA. Pasensya ka kuman, Rico. Naladawak mo din nga imay. Awan na naman na Lani. Basta sige. Awan pa Rico, tore maladaw ka, babe. Tinapatag kitadakan. Umika, agtugaw kayo ti abay ko. Cheers naman kiti. Sa anak unay ang makainom, ha? Amangan nga min numabartekak. Narigatan. No, siya ka doon awan pagdanagam. Uray kasto anak kayo numakon. Saan? Ama po ka tikin na gentleman ka. Nagsao ti amamok a babaero. Awan kaya. Ni James. Di bakla gayam ko. James? Nila ni. Di bagbagakan ka. Kasta ka di? Hello, James. Ay, hello, Sister Lani. Ay, nakaliblibnos ka. Ay, sige bakla. Ang mga no nabarta ka. Lani. Bye-bye ako ni James. Enjoyin tayo kititi agsyat. Kan ag-istorya. Kaspasan na mabantay ti lugar. At tuwa talagang. Agyaman ang iti oras mo, ha? Na-enjoy ko ti rabi dito hotel. Gabukin ka. Awan anyaman na, Rico. Basta paraken ka. At dala kayat ko sa lutsudan. Anya dita? At ka din kaayan-ayat mo? Sige, amit. Apay, agdatonakan ka, no? Adan kaayan ayat ko. Apay, i-hotel kaayan, no? At tagal pa rin ko. Kinabud no na, adda kaayan ayat ko iti. Ang awanitan. In-break ko, tadyak ay ayatan. Sigurado ka, Rico? Uwan. Kaya, kari, saan kung itong araminan tayo tagan ka? Nabit na pa yan agamam mo. Ngam pa nagriknak. Kasla tawon ang tinaglabas. Saan ka lang a babaero? Bolero ka pa eh. Saan man? Pudno ti bagbagak. Nakapimpintas kang tumad ngamin. Sabay ko tagtalin na iti ayat itinagbayatan ta. Ay ayatan ka unay Lani. Apay nga ita ka lang. Sa di naman ang tinagturugam idirabi. Kasangsangput ko pa ilang aduman ang tisaludsod mo. Siyempre, agsalud-suda ka. Tapno maamuak no sa dino tinagapgapon. Anyat kayat masawan. Baybayan kalatan. Wen, baybayan na kuman. Saan ka mat abibiyangan iti kayat mong aramiden? Apay abiyangan na kaya? Anya, unay kamatan Rico. Iti kastangar aramidam. Kasla imparupam kanya kun nga awanan panagayat mo kanya. Amumot gayam. Ibagang pailaan. Itatamo mo nga awan panagayat ko kan ka. At akin ka na pumanaw ka. Bueno, agan anos ka. Makitin na kanya nga uray awan panagayat ko kan ka. Anya? Nauma akon kan ka. Nauma akon iti ugalim. Iso ang mabalin mong ti pumanaw. Aramidom ti kay kayat mo. Basta di na kon bibiyangan. Naawatam?
Rico, apay akasta kamatan. Ara-aramidak mat amin nakabaalag, tapno agtalinad lang ti panagayat tayo ti tunggal maysa. Ngam apay ang nagbiit ka na uma. Ha? Inaramid ko amin para kan ka. Amin apam magbaga dagiti naganak ko kanyak. Tinalikod ak para kan ka. Kaputaim pagarup ko at ipanagayat ko kan ka kat isumat ti husto. Ngam ita, kasto'y taramidam kanya. Pasensya kan kunak manan ha. Jak mat mabalin apilitin ti bagik. Kani, talaga di kan ay ayatan. Rico. Iso anong plan-plan wam ti pumanaw. Aramida mon. Aklulun ta, asan ada ta ti paray ti tunggal maysa. Sige, no day tati ko nam. Diyan ko nagpilit pa yung ayatan na. No awanan panagayat mo. Diyan ko ipilit pa hitibagikan ka. Ngam sapay kumata saan mo to pagbabawian dagita ngayong bagam. Kayat mo asawan, agmay may sakan dito'y apartment yo. Wala na, tapi manong mo to ni Jessie. Ay na, siyak pa yan ti masayangan kan kwa na para kan kabaro. Ha? Nakasingsingpot ni Jessie. Narespeto kan nanakam a babae. Kang ronaan iti amin, na diskarte iti biyag. Mas daawak man kan ka, tapay nga insinang batan. Ay, anya nga ingartan ha. Saan siguro ada kami ti paray ti tunggal maysa. Anya, Kastala ti biyag. Ada pumanaw, ada matdumtang. anya. Ay, bilibang iti kinaturad mo, kuya. Ne, apa yan ako namti kasta, bakla. Nagturad ka ng papanaw ka ni Jessie at apartment nyo, Saan ko nga raw din nga ayatin? Di pa panawag kon. Ay, jak amon no, anya ti inayat mo iti day ti alani. Di mo tupay unay am mo, ngem kastan tinaramid mo. Talaga kasta, bakla. Kasi tinakunakon, adda pumanaw, adda matdumteng. Hay! Jak amono niya ti bagakken ka, kuya. Ngem sabay ko ma, tasaan kanto nga agbabawi, iti kasta nga inaramid mo. Apa di mo sungsungbatan dagiti awag ken text ko ken kalani? Ha? Ay, kwa. Pasensya ka kuman, Rico. Busy ak gamin. Busy? Anyak ti pakabisyam? Ha? Ay, amumot nga agtrab-trabaho ak. Di ka madanagan, tawan mo't sa balingar aramidag. Siguradum apod no ti bagbagam ha? Maamuak lang adda sa balingar aramidem, makaraman ka kanya. Anya? Ay, saan, Rico? Saan? Pangasim. Ala, agluto kan iti pangrabyan ta, tamay bisina kon. O sige, mabit lang, Rico. Ay! Apa yan ako nagtipanagsinay mo, kuyang? Itamampay! Parikot ko nila ni ita. Anya? Jak amo, nasa di na ti papapanan na. Rabin no agawid iti apartment. Awan pa'y napuutak ang agawid iti nasapa. Masapa rumar, ng maladaw nga agawid. Sakit permi ang make-up kung siksi kagita kaus na. Kasta? Ay kat paliwam Amangan kit dimat na sa bali ti trabaho at trabahuan na. Anyat kahit mo asahon bakla? Ay, ibagak tayo ikan ka. Ngam pang-asim tadi ka gumurgura, kuyang. Ha? Hindi na panalawas. Inawis nak ninsan ko akalong iti may sa abar iti ili. Diyak nam namaan ang makitak ni Lani. Anya? Masigurado ka sana kung agbidot iti nakita. Naklatak nga rod ang nakakita kang kwana. Adakat kadwa na lalaki. Ken may sadyak na gustuan. Ay, nagpigsa kayam nga agsigarilyo. At yung napay dagiti lalaki akakadwana. Anya? Puto ti pagbaga, kuyang. Adagan ka no patse mo no saan. Kasi tinakunak idikan ka. Sapay kumata di ka gumurgura kanya. Nasayatan na panunot mo tinagawid, Lani. Ha? Nagapon. Nagapuwak iti trabaho. Sa dino pa'y kuma. Trabaho? Ije inuman? Ha? Mas daw katapay nga mo kanya. Awan ang kaitipay na. Ulbot ka.
Rico, Impagarup ko kit din no nadalos ka babae. Ngam saan matgayam? anya? Awanan ti adu pa asaw. Pumanaw kay tamat lang. Sakbay ang makaaramid ak iti sana nasayahat kan ka. Impagarup ko no napudno ka kanyak. Ngam saan kayam? Agsapol kay ti sa bali lalaki alkwang. Saan asyak? Anya ka din dayta nga ibagbagam, Rico. Pumanaw kan ko na! Jak kasapulan ti babae akaskan ka. Anagum umaan dagiti lalaki ije inuman. Ha! No pa nagkunam kat kawalan ka, nagbidot ka. Di pumanawak anya kuma. Nasaya at nakita madagos ti ugali na, Rico. Huwag nga randa na. Impagarup po no nasaya ti ugali na. Ngam saan matgayam? Unay mo tanti kastoy. Ay, nagbiit kayo pa'y ngamin, anagamam mo. Ngam no apay abas talatan inyawid mo dito'y apartment mo. Anya nga ita. Ha? Malagip ko manan ni Jessie. No saan mo kumapinapanaw, kapulaang iti day tiyalani. Nalabit nga aging gaita kat na kayo latta. Ngam naladawan ti amin. Damag ko nga agayan ayat dan kin ni Raven. Anya? Asino Raven? Jay border matla dito eh. Wan, nabayagan nga amok nga agayan ayat da. Ngam jaklay bagbagakan ka. Anya? Nasayatan naranaan ka, sika. Ha? Awanan ka itibay na niya. Anya tigat mo sawan? Di ka man naging titingawan na mo. Awanan ka itibayin kunak manan. Iti kinaado ti babay. Apay ngay laram mo ni Jessie. Ne, anya ka din tayo tasal-salot-sodan parts. Kaya may sa, napayagan nga yung break mo ni Jessie. Sana ya? Ay-ayatag ni Jessie. Iso apangasim ta makiwin naswaskan kang kuana. No di mo kayat ti gulo. Maawatam. No daman ti awanan paing ka data. Sika doy ta parts. Bastos ka. Awan ti respeto mi ti pada matao. No adda kayat mong ibaga kanyak. Makisarita kay tinasayahan. Saan nakasta ti jar mo? Anya, no panagkunamkat ka ba alam amin na tao? Sa bali kanyak. Di naksubsubukan. Tamangan, anya ti maramid ko kan ka. Anya. Anya nga minaga po pagsasawam di tao katawan basol na kuya. At basol na bakla. O mga noy ti adda ni Jessie di apartment. Ket ar-ar mo nanda di Raven. Hintun kon ipapugbog ko. Anya? Namiris ko ngamin. Ngay ayat at gaya ni Jessie. Nagmaditi pa nagdengag ko. Idi imbaga nilan lady mi nga agayan ayat dan ka ni Raven. Nasakitan tiriknak. Oy, nasakit tiriknam ako nam. Kitapay nga ro di mo impatag di tao. No napudno kamit lakin kuana. Itatanamam nga dakayan ayat na. Nakariknakan iti kasta. Ha? Adal kang kadayta kuya. Kaadwan kadagiti banag amaala iti dinadaras ket saan ngagbaligi. Kas iti ayan-ayat yo kanilani. Saan ka di? Saan nga amin abanag nga ibelang mo ket masublim iti anyaman nga oras akayat mo. Akas kani Jessie. Awanan kuya. Agbabawi ka man. Naladawan ti amin. Ne, nakapulis kamot baro. Sa dino ti papanam. Kuha na. Mapanak ko may tayo ili ta Jessie. Anya? Kaya't ko makasarita ti kayan ayat ko. Ay nariko. Agar-arabid ka lang iti pagsaksakitan diriknam. Bayamon ni Jessie. Amok anaragsakan dayjay iti anyaman nga adakan ko anayta. Nana. Urlusam ket di tibiyag mo. Ipamay sampay lang ti panawon mo iti trabahom. Addan tulat ta babae aparakan ka. Kat no addan tuman. Sapay lakuma ta saan munton nga aramidan kan kuana. Tikas iti inaramid mo kini Jessie. Agam ala no pakaragsakam ti ipapan mo ijay. Mapan ka. Ngam sapay lakuma. Tagtali na udlat ta ti respetom iti anyaman amasang putam ijay.
Apay nga may kapailaang dito lugar mi. Anya ti gaganap Rico. Jessie, pakawalan na ko ma. Noon yaman lagi din nagkurkurangan kan nagbidutak idi. Apay, pinanawan na kakadin ti babae anang isukatam kanya. Ti babae a waitress anapimpintas ngam siya. Iso nga imay ka. Aklo na kasyak tinagpasol. Imayak, tanamiris ko nga ayatan ka. Naramit ko man na sinaktan ka. Ang pagpapaboyak na jay, aging kaita. Nakaskas daaw ka. Nakarkaro man ang tisakit na nariknak. Idinamuak nga agayan ayat kayo ka ni Raven. Pud na din. Agayan ayat kamin. Kinapud nun. Plan-planuan min ti may paman iti kalay sami. Anya, Pasensya ka. Ngam awanin ti panagayat ko kan ka. No idi, kat kurang nalaangan nga agparinto mga iti sangwanan. Ayatan kan ipatagnaklaan. Saan itan? Naragsakak iti biyag ko ita. Nang runa, idi awan kan anang ipaay iti sakit iti rikna. Jessie. Naamiris ko, pagyamanak ti pan nakapasakit ti rikna, gapuken ka. Gaputaad-ad na anaam-amok ti bagit. Akabailak ti agbiag nga uray awan ka. Iso apang nga asim riko. Pumanaw ka. Awanen tinasken a pagsaritaan tapay. Agbabawi akman ngem naladawen ti amin. Awan ti naaramidak iti daydi agundaway, no di ti mga klon iti kinapudno, adi na kun ay ayatan ti babae, nga inay ayat ko. Nagsakit para kanyak, ngem talaga nga awanen na aramidak, gaputa naragsakan ni Jessie iti danna ni Ravin. Daytoy man ti padas ko ajak tupulos malipatan, ket sapay ko ma, ta nakaibati ak iti adal kadagiti padak adumdumngeg. Toy pagayam mo, Rico. Ken ka pagayam, Rico. Pagyamanak unay tiing ka panangibinglay iti kapadasam, dito'y programa tayo. Patsyak ang nakaibati iti adal, kadagiti papagayam tayo, adumdumngeg. Ket agbalin kumamet nga adal ken ka, tinagbalin apadas mo. Sapay kuma, ta saan muntong aramiden, tikas iti inaramid mo, iti damo, nga ayat mo, no adanto man masarakam, apakarik na amanen, iti ayat. Gaputa saan nga amin abanag nga ibelang mo, ket mabalin mo manen apidutan. Alakastan pagayam Rico, ket pagyamanak unay, tiing ka pa nagsurat, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Maayatanak unay kadagiti drama, ngaing kaipatpatangatang dito'y YouTube, ket nakairwamak metten ti agdengeg, nukas jay nga agururayak kadagiti pasahero. Siak ni Gilbert manipod probinsya ti San Fernando, La Union. Nasapaak anabalo gapu iti pannakatay ti asawa ken anak ko. Manipod idi arak ti nagbalin adanom ko iti inaldaw. Ket tapno nalawag ti amin, rugyak nga roden ti ag salaysay. Gilbert, bumangon ka ditan. Nakasaganan ti pamigatan. Nagluto ak iti sinigang akar ni ti babaw. Sakit ti ulo. Kasano kat nabarbartek ka manen anagawid iti rabi. Ay na, kaano aya asar dengam ti arak anak ko. Inton kuan agsakit ka iti kastangar aramidam. Nabaybay ampayan ti trabahom kapo iti kaiinom mo. Baybayan lang ko malang. Amuyawat nga isulangan ti liwliwak. Islang ti makaikat iti sakit na marikriknak. Anak,
Duan atawon manipod natay dagiti aginam. Aklunom kuman tinapasamak kadakwada. Dahil tangarot ti parikot. Gamin. Aging gaita. Diyak pa ilang kabailan nga aklunan ti amin nanang. Iswa ka sa pulak ti arak. Tapno malipadak. Ure pagbiit lang nga kanito. Iswa pa nga siya. May bayandak lang. Ayos Champion ti pulutan nga inlutom pare. Naimas man ang tiagsyat no kastri lang. Agad siyempre mata pare Franco. Sana naimas na ginom. Sana naimas ti pulutan. Sana ya. Dahil agad ti makagapo. No apay asika ti paborito akainuman pare Gilbert. Kitag cheers na nga ruda na pare. Cheers pare. Huh! Naimas Uwan kayang parts. Imbag man tadi na kaungungtan ni Nana Norma. Anya saan? Kat no inaldaw to pa'y asirmunan na. Ha? Anya nga iti mapalin na. Urnong kumatigat gatang ko iti arak. Kasano no maibos ti kwartan parts? Makamuditan pare. Kan may arak lang ti solusyon. Tapno malipatak ti parikot ko. Pare Gilbert. Kuah pare. Saan man kiti ada ita ti pagsaritan ta. Di importante ita. Ket adda inuman. Ken adda na imas apulutan ta. Naimbag nga oras mo, Mari Norma. Nay, si kamot gayam pare Erneng. Nakapasyal ka. Adda ka din ni Gilbert. Ay nakaturog pa ilaang pare. Kat no parbangunan iti simangpad. Apay ka day. Anya ti kasapulam kan ko na pare Erneng. Adda kami kagagatang ko adit maray. Ni Gilbert kumati pangitalkak. Isuti kayat ko mangi manihaw. Ay nagsaya at no kasta pare. Amom no siya lang ti masurot. Kayat ko launay nga agtrabaho kumamanan ni Gilbert. Manipod ngamin idinatay ti asawa ken anak na. Naawanan betten iti ganas nga agtrabaho. Nabaybayan na ti trabaho na. Aging nga inikat da. Ay, kastaya maray. Wen pare. Tilaangan padagin inom na iti arak, das asikaswan na. Ay, sayang nga rudano kasta, maray. Sapay isuti kayat ko pangitalkan iti jipkaw. Amok nga minanasingpet ken mapagtalkan na taon ni Gilbert. Masaya nga nakbat nga rod, pare. Ay, jak amuno kasano nga isublik ti sigud a kababalin na. Tisigod a kinaragsak na. Panagkunaket jak met agkurkurang iti pamagbagaken ko na. Kasula mo sa duda nga gawin Anya nga tana, iturog iti masungan awiting sida. Sigurado, masinga kamanan ni nanang iti panat. Turog na agawid ang ita. Adamot ngamin susik. Agam na apay nga ururayan na pala di isasangbat ko. Makamulitan. Iturog ko dito yan. Apag gusto. Ada karton na. Isunti apap-wap. Bagit dakap. Manang Alexis, malamilak unay. Adda nga minggurigon mo, Jeremy, dito. Adtoy, si Kanti Manulas Adaw dito na pingit ante kariton. Timbag laang amang papudot ka. Ayan nga tandag iti dadakal dagiti ang ubing. Sige, ate. Malamilak. Sana balik. Sumagmamanulangan nga oras. Lukas ta. Lumawagan. Makagatang ako At sakit ti kapsat na.
Tinasagot na si Tikman na. Basang! Hindi iti dadakilyo. Kuha, tata. Abay, adita kay kariton naman maturog. Awan nga minan dagiti dadakkel mi. Ha? Wala kamin adamang tata. Pang-asiyo, sanda kami kumapaikatan dito eh. Tapno makaturog ana saya at tikabsat ko. At ngamin gorigor na. Ako, basa. Sumunod kayo kanya kijay balay. Kijay ngayon balay ang maturog ha. Gantap no makainom iti agas ti kapsat mo. At danin nanang ko siya. Kad isuti mga sikaso kada kayo, wen? Di kag nagbasa. Saan na ka managdagdagas? Nakainumak lang. Good morning, Lola Norma. Uncle Gilbert. Nay, nasapa ka nagring ni Jeremy ngay. Adapay gurigor na? Awanan, Uncle. Nakaturog pa'y ni ading ko. Bayampay laang amaturog, basang. Tapno mabawi na tipig sana. Mala, umay kan, tagigiddan tayon amangan. Mautin jay adim. Buwan nga pweso, Alexis. Hala, agtugawan, tamangan tayo. Ante, naimas na ito, tapsilog. Oh. Tapa, ken, itlog. Wow! Neta. Nagimasan nga agpayso, Uncle. Nagbanglo ti angot na. Mala, mangan kan. Kaduam ti mangan, wan. Agyaman ak, Uncle. Amoyo, itaak laang manen makapangan iti kastoy. Di ka agdanag, Alexis, basang. Manipod ita, kanayon kan amakaraman iti kasta. Manipod ngamin idinatay dananang kentatang. Nagkatang-katang kamin iti kalkalsada. Agpalpalimos kami, tapno adda kanan ni. Awan ka diti kabagyan, nagiti dadakkel nyo. Mabalin nyo pagyanan. Awan, Uncle Gilbert. Awan mo't na am mo mi akakapsat dagiti dadakkel mi. Ay, undayam. Agyaman kami unay iti tulong yu kada kami Uncle. Gapo kada kayo. Nagimbag adagos ti gurigor ni Jeremy. No awan pag naidan nyo. Mabalin nyo matag na diti balay. Total, dudua kami lang mat kaninana. Kababain mat kada kayo, Uncle. Awan tirong ba nga pagbayanan nyo, Alexis. Naragsak kami kaninanang amang kadwa kada kayo. Nangruna kanya. Pudno ti ko na ni Uncle mo Gilbert, apo. Manipod ngamin idinatay ti asawa ken anak na. Nagbalinen analiday dayto abalay. Ha? Isa pakaragsakan mi unay no dito'y kayon nga agnaed. Kaya't mo ngay maniho ti kabarbaro a jeep ko kunam Gilbert. Buwan ko ninong Erning. Adda ngamin ka ruba na kaibaga. Ngagbirbiro ka kano ti driver. Kinapudno na. Napanak ti di balayo iti napanalawas. Si kamit na talaga kay ti kayat ko ang magimaniho iti dayjay. Ninong? Sigon ka ni Mari Norma, kanayon ka kano ang mapuy-puyatan, kapoy ti panagin inom mo. Napaybayam paygayam ti trabaho, isungay nikat da ka. Kuaninang, sanitan, kasapulak nga minuna yung tiyagtrabaho. Laat sa dayta pa nagpaliw mo Ako ninang. Ada nga minduang ugbing itay jay balay. Kaya't sigon ka na ko na. Ulila na nadamang ninong. Kaya't ko'y datulungan. Tapno madaan day tinasaya at amasakmayan. Ay, napintas day ta planong parok. Malalala, si Katip, mangimaniho iti kabarbaro a jeep ko.
Italakukan ka, Gilbert. May pagabigat mo, Nana Norma. Oh, Franco, si kamot gayam. Nakapasyar kamot, baro. Ada kanini pare Gilbert. Ang doa lawas nga mina, nasan kami nakit-kita na na. Abay, ada ka di sakit na? Ah, awan mo't, baro. Manipod ita, saan mo una yan ang makita, kan makainuman ni Gilbert. Gaputa ipaspasada ng tijip ni pare Irning. Lukas na, agtrab-trabaho manan ni pare Gilbert, Nana. Wen, baro. Nagsublin iti sigot ti anak ko. Nagsublin ti kinaragsak na, manipod idinaamam muna dagiti agkabsat nga Alexis ken Jeremy. Ha? Lukas na, intuloy natin ang ampun ka dagi dyan agkabsat. Kahit imanamong kayo mat, Nana. Ay sus, ala kayo lang iti pakpakan ninyo, Nana. Franco, baro. Ulilan ademang dagiti nga ubing. Panagkunakit saan mo't adakes di tumulong kadagiti agkasapulan. Ay na, Nana Norma. Mangtid lang iti konsumisyon dagi dyan ubing iti pagtangan nyo. Ay saan, baro? Kinapudno na. Nagbalin manen anaragsak ti pagtaangan mi, idi simmangpet da dito'y balay. Kati anak ko, nagsublin iti sigod ti gaganay kayan na. Ha? Ammom baraw, panagrek na ket talaga asagot ti namarswa kada kami da Alexis ken Jeremy. Anda ita, nalpastan alininisan ti balay manang. Win ading ko, ay na, makabanugmat. Anong nagpintas akitain ti balay analinis ken naurnos. Nagpipintas dagiti masitas ni Lola Norma, sanaya. Win nga rod ading, iso ti sumarunong aramidan ta. Kalpasan amaruutan ta, sibugan tan tumitan. Manang, Mm. sapay na kuma. Tas anda ta napapanawon dito yung Uncle Gilbert kan Lola Norma niya. Win nga rod ading ko. Jakon kaya't dagsubli iti kalsada nga katang-katang. Isong agsingsing pitawan. Aggaget na. Parag sakin ta da Uncle ken Lola. Itikas na. Saan datan ang papanawon dito'y balay da. Un manang, kan siyempre, kanayon tangag kararag ka ni Papa Jesus. O, adda kagaya mon, Gilbert, anak ko. Nasapa kamot anagawin. Un nanang. Ne, nagadumot ti awit mo. Atoy, para kada kayo ti may sa asupot nanang. Ni ay. Anya ngay da ito yan anak ko. Kitaan nyo nanang. Ah, wow! Ay na, nagpintasin adaster da ito anak ko. Ay na, nagpintas. Agyaman na ka, anak ko. Awanan nyaman na nanang. Amin tayo, kitada para kada tayo. Adamot ginatang ko ang t-shirt ko. Da ito yo. Dagito'y mat, para kada Alexis ken Jeremy. Talaga anaya si Degan tiriknam kadagiti agkapsatan ako. Uwan nga rin nanang. Nagsisingpot na ngamin. Ken nagkakagad na. Sanda na rigat ngay patag. Husto ka anak. Nangag ko pa'y ngarot ti kararag da iti na minsan. Anya tinangag yun nanang. Kidkid dawon da iti Diyos. Asapay kumata saan ta ida apapanawon dito'y balay. Uncle Gilbert, kuna ni Lola Norma, adda ka ni ibagayo kada kami kini Jeremy. Wen, ala, magtugaw kayo. Anya ti bagayo kada kami, Uncle Gilbert. Papanawon da kami ka din, Uncle. Saan ko ma, Uncle? Naragsak kami ngaminan dito'y. Kan, nasursuro da kayo nga ipatag ka ni Lola Norma. Saan min ang kaya tagsubling agkatang-katang iti kalsada, Uncle? Gapo kada kayo.
Nadaan kami manan iti baro a pamilya. Uncle Gilbert, saan da kami kuman apapanawan? Uray da kami amin ng tagtrabaho dito balayo. Okay lang, basta saan da kami kumaapapanawan. Kanayon kami ngagbalin na natulnog kada kayo kani Lola. Agsingsingpot kan aggagagat kami, Uncle. Bayanda kami kumamangkadwa kada kayo. Awan mo timbagak, apapanawan kayo dito'y balay kahit. Ha? Kaya't kayo makasarita. Gaputa kaya't kung ay baga. Ngayon ton bigat mo't lang. Kuyugan kayo amapan nag-enroll. Ha? Agpaiso, Uncle Gilbert? Pudno ka di, Uncle? Wen. Iso, di kayo nagliday, wen. Agyaman kami unay, Uncle Gilbert. Thank you, Uncle. Amuyo. Manipot timtang kayo itibiyag mi kaninanang. Nagbalinak mo tayo na naragsak. Da kayo nga kamsa tinang kumpleto manan itibiyag ko. Ikarik. Igayid ko dagsapol para iti panagadalyo. Ikarik, Uncle Gilbert. Agadal kami anasaya at kiniading ko. Kat saan kayon tong agbabawi iti panang tulong yo kada kami. Promise, Uncle Gilbert. Ipatagda kayo. Kasi iti panang ipatagyumat kada kami ngagkabsat. Agadal kami anaimbag. Tapno makasubad kami kada kayo. Aywanan da kayon to. Aginggat tong palbiag mi, Uncle. Maragsak anak amang ibaga nga tinungpal dagiti ubing ti karida. Saan da kami nga inikan iti sakit ti ulo kaninanang kabayatan ti panagadalda agingga anak katorpos da. Ragsak ken baligi ti insagot da kada kami. Ita agpadadan nga adda natalged a trabaho na. Kinapudno na kayat dakpayan a pagsardangan iti panagmanmanehok. Isuda kanon ti makaammo kadagiti paggastusan mi kaninanang. Ngem kinunak nga agurnong dakit di para iti buklandan to a pamilya. Ngamin napigsaak paymet nga agbirok para iti kasapulan mi kaninanang. Daytoy man ti padas ko ajak tupulos malipatan. Ket pagyamanak unay ti anus mo anang ibasa ken nangiyornos para iti pannakaidrama na. Toy pagayam mo, Gilbert. Ken ka pagayam, Gilbert. Nasakit ti mapukawan iti ipatpatag. Ngam amin abanag ket adarason no apay a mapasamak. Napukaw mo man dagiti aginam, ngam inpaayan da kayo met iti dua nga ubing, nga isu ita ti makagapu ti ragsak ken baligi ti biag mo. Alakastan pagayam, Gilbert, ket pagyamanak unay, diing ka panagsurat ditoy programa tayo, alagip ti napalabas. This is a plate. I serve a food on a plate. Ooh. This is a plate. I serve a food on a plate. Ooh. These are chopsticks. I use chopsticks to pick up food. These are chopsticks. I use chopsticks to pick up food. This is an oven. I use an oven to bake cookies and roast vegetables. This is an oven. I use an oven to bake cookies and roast vegetables. This is a ladle. I serve soup with a ladle. This is a ladle. I serve soup with a ladle. I wear an oven mitt to hold hot pans.
I wear an oven mitt to hold hot pans. I wear an oven mitt to hold hot pans. I wear an oven mitt to hold hot pans. This is a lunchbox. This is a lunchbox. This is a lunchbox. This is a lunchbox. This is toothpaste. I put toothpaste on my toothbrush. Oh, this is toothpaste. I put toothpaste on my toothbrush. Oh, This is a bedside lamp. 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 This is a lamp. I use a lamp to light the room. This is a lamp. I use a lamp to light the room. These are warm winter gloves. Warm winter gloves. These are warm winter gloves. Warm winter gloves. I wrap a scarf around my neck. I wrap a scarf around my neck. This is a wardrobe. I hang my clothes in the wardrobe. This is a wardrobe. I hang my clothes in the wardrobe. This is a nightstand. This is a nightstand. This is a mouse. This is a mouse. This is a mouse. This is a mouse. This is a toaster. This is a toaster. This is a toaster. This is a toaster. This is a cotton swab. I use a cotton swab to clean small areas. This is a cotton swab. I use a cotton swab to clean small areas. These are gloves. These are gloves. These are gloves. These are gloves. This is an alarm clock. I use an alarm clock to wake up. This is an alarm clock. I use an alarm clock to wake up. I use an alarm clock to wake up. I use an alarm clock to wake up. This is a broom. I use a broom to sweep the floor. This is a broom. I use a broom to sweep the floor. I use a watering can to water plants. I use a watering can to water plants. This is a scarf. I wear it when it is cold. This is a scarf. I wear it when it is cold. This is a calculator. This is a calculator. This is a calculator. This is a calculator.
This is a teddy bear. It is very soft and cuddly. This is a teddy bear. It is very soft and cuddly. I use a broom to sweep. 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 This is a watering can. I use a watering can to give plants a drink. This is a watering can. I use a watering can to give plants a drink. This is a camera. This is a camera. This is a camera. This is a camera. This is a hose. I use a hose to water the garden. This is a hose. I use a hose to water the garden. This is a wheelbarrow. I use a wheelbarrow to move heavy soil. This is a wheelbarrow. I use a wheelbarrow to move heavy soil. I use a watering can to water plants. 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 This is a colander. I use a colander to drain water from my pasta. This is a colander. I use a colander to drain water from my pasta. This is a puzzle. I put the pieces of the puzzle together. This is a puzzle. I put the pieces of the puzzle together. This is a puzzle. This is a puzzle. This is a puzzle. This is a puzzle. Ooh. This is a map. I use a map to find my way. Ooh. This is a map. I use a map to find my way. This is a ladle. I use a ladle to serve soup. This is a ladle. I use a ladle to serve soup. This is a compass. I use a compass to find my way. This is a compass. I use a compass to find my way. This is a puzzle. I put the pieces together to solve the puzzle. This is a puzzle. I put the pieces together to solve the puzzle. This is a teddy bear. I hug a teddy bear when I go to sleep. This is a teddy bear. I hug a teddy bear when I go to sleep. This is a blender. I use a blender to make smoothies. This is a blender. I use a blender to make smoothies. These are rubber gloves. These are rubber gloves. These are rubber gloves. These are rubber gloves. This is a bed sheet. I use a bed sheet to cover the mattress. This is a bed sheet. I use a bed sheet to cover the mattress. This is a clock. This is a clock. This is a clock.
This is a clock. This is a belt. I use a belt to hold up my pants. Lenny, this is a belt. I use a belt to hold up my pants. Lenny. I use an iron to press clothes. 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 This is a hat. I use a hat to protect my head from the sun. This is a hat. I use a hat to protect my head from the sun. This is a wheelbarrow. I use a wheelbarrow to move heavy soil. This is a wheelbarrow. I use a wheelbarrow to move heavy soil. This is a syringe. A doctor uses a syringe for medicine. This is a syringe. A doctor uses a syringe for medicine. I use a tape measure to check the length. I use a tape measure to check the length. This is a tie. This is a tie. Bro-bri. This is a tie. This is a tie. This is a tie. Bro-bri. This is a tie. This is a puzzle. Ooh. This is a puzzle. This is a puzzle. Ooh. This is a puzzle. This is a toolbox. This is a toolbox. This is a toolbox. This is a toolbox. This is an inhaler. This is an inhaler. I wanted to show you this wonderful little dustpan. It makes cleaning up so much easier around the workshop. I wanted to show you this wonderful little dustpan. It makes cleaning up so much easier around the workshop. This is detergent. I use detergent to wash my clothes. This is detergent. I use detergent to wash my clothes. This is a paint brush. I use a paint brush to paint walls. This is a paint brush. I use a paint brush to paint walls. This is a flower pot. I use a flower pot to grow plants. This is a flower pot. I use a flower pot to grow plants. This is a remote control. I use a remote control to change channels. This is a remote control. I use a remote control to change channels. This is a pill. I swallow a pill with water. This is a pill. I swallow a pill with water. This is a cutting board. I use a cutting board to chop vegetables. This is a cutting board. I use a cutting board to chop vegetables. Feeling sporty and confident today. We're gonna have a great time, I just know it.
feeling sporty and confident today. We're gonna have a great time, I just know it. This is a tablet. This is a tablet. This is a tablet. This is a tablet. This is an extension cord. 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 This is a remote control. Huh. This is a remote control. This is a remote control. Huh. This is a remote control. I use a rake to gather leaves. I use a rake to gather leaves. These are earbuds. These are earbuds. These are earbuds. These are earbuds. This is a plate. I serve a food on a plate. Ooh. These are chopsticks. I use chopsticks to pick up food. This is an oven. I use an oven to bake cookies and roast vegetables. This is a ladle. I serve soup with a ladle. I wear an oven mitt to hold hot pans. I wear an oven mitt to hold hot pans. This is a lunchbox. This is a lunchbox. This is toothpaste. I put toothpaste on my toothbrush. Oh. This is a bedside lamp. This is a bedside lamp. This is a lamp. I use a lamp to light the room. These are warm winter gloves. Warm winter gloves. I wrap a scarf around my neck. This is a wardrobe. I hang my clothes in the wardrobe. This is a nightstand. This is a mouse. This is a mouse. This is a toaster. This is a toaster. This is a cotton swab. I use a cotton swab to clean small areas. These are gloves. These are gloves. This is an alarm clock. I use an alarm clock to wake up. I use an alarm clock to wake up. This is a broom. I use a broom to sweep the floor. New floor. I use a watering can to water plants. This is a scarf. I wear it when it is cold. This is a calculator. This is a calculator. This is a teddy bear. It is very soft and cuddly. I use a broom to sweep. I use a broom to sweep. This is a watering can. I use a watering can to give plants a drink. This is a camera.
This is a camera. This is a hose. I use a hose to water the garden. This is a wheelbarrow. I use a wheelbarrow to move heavy soil. I use a watering can to water plants. I use a watering can to water plants. This is a colander. I use a colander to drain water from my pasta. This is a puzzle. I put the pieces of the puzzle together. This is a puzzle. This is a puzzle. Ooh. This is a map. I use a map to find my way. This is a ladle. I use a ladle to serve soup. This is a compass. I use a compass to find my way. This is a puzzle. I put the pieces together to solve the puzzle. This is a teddy bear. I hug a teddy bear when I go to sleep. This is a blender. I use a blender to make smoothies. These are rubber gloves. These are rubber gloves. This is a bed sheet. I use a bed sheet to cover the mattress. This is a clock. This is a clock. This is a belt. I use a belt to hold up my pants. Lenny. I use an iron to press clothes. I use an iron to press clothes. This is a hat. I use a hat to protect my head from the sun. This is a wheelbarrow. I use a wheelbarrow to move heavy soil. This is a syringe. A doctor uses a syringe for medicine. I use a tape measure to check the length. This is a tie. This is a tie. Bri. This is a tie. This is a puzzle. Ooh. This is a puzzle. This is a toolbox. This is a toolbox. This is an inhaler. I wanted to show you this wonderful little dustpan. It makes cleaning up so much easier around the workshop. This is detergent. I use detergent to wash my clothes. This is a pant brush.